My name is Bogaladunja. I am 26 years old. I born in a small town called Sirti, which is about 100 kilometers from Addis. Father Petros Medhin, Salesian priest in Ethiopia. Moje ime je Polono Dominik, sem laiška misionarka. V Etiopiji sedaj že 7 let, delam z otroki iz ulice. I struggled to find direction and hope. Life felt empty without His truth guiding me. So God's word transforms my heart, shapes my attitude, and corrects my behavior. It teaches me to forgive, to love, and to live humbly. We evangelize, especially teaching Bible, different groups, because it is important to teach the Word of God, and so much. The young people, the children, the families, they may know the Word of God. Even the situation of in our country is very important, because the Word of God is where we learn the love of God and the forgiveness. Imamo Don Boscovo šolo, Bosco Children se imenuje, v glavnem mestu Etiopije. Sodelujem pa tudi z drugimi salezijanci. Po celi državi je mislim, da 14 skupnosti, med katerimi so šole in župnije v večji meri. Salezijanci v vseh teh skupnostih nudijo predvsem revnim, kot so pač revni v gmotnem pomenu, tudi begunci in različne vrste ranljivih ljudi. In prihajajo ne samo po izobrazbo, ampak tudi po pomoč in seveda po duhovno podporo. Zato je ta ponudba, da bi dobili sveta pisma, še tako zelo dobrodošla, saj mladi prihajajo po odgovore, mladi prihajajo po podporo, tako duhovno, kajti v državi je veliko zmede tako na duhovnem kot na moralnem področju tudi, in seveda veliko revščine. We appreciate what you are doing this year for us in Ethiopia, in order to be familiar with the Word of God, to grow spiritually our young people.